abatagaliza jaga 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 nakowa abantu abatendeza lwaki timwendeza kona bani bakube lwaki timwendeza wayi media lelelelele kale kyakabi oli kwa wayi media ona kwa lero ndidinda bambi musite era nga tuli wano mu Bano Records bambi eyakabi esinga kufulumya nembe edakabi era nga eni studio bambi esinze kututumula abaana abembi abasoga n'abantu abadde okuva mu bitundu ebyewanga ebyendawulo nga bwe mbakobera olunaku lwa leero nkyalire okuko omwami ono Ban Keys gwe mwidinga Barnabas Agunchi amaina ageka atukobereko ku bambi ekintu kino engeri yakigemyemu kuba ayambe n'abaana ene bada wadone damani abembi abasiga babona abatutumuike bambi bamanika lwa Ban Keys Barnabas Agunchi so ndide wanaidinda bambi atuwaire kuku ekitone kino yatandikira wa okusomozebwa biki byakifuniemu tuwulira mbwazimbye mu amayumba alina amamotoka mbona abakazi bangi bana ali kujja kutubitukobera so ninzi yazidi yosigira awe fabiselo bikada bakali kusubscribinga please go ahead and subscribe bani jukube nongere mu mvugano yega kano kaba wayi media abatu bagira after here ndi kujja ku interviewinga ku Ban tiri kujja kwera interview muno kuba bana bangi abali kwenda okubakolera music so tulikuja kuvaamu kutujeko kwa abantu awandi wabula nenza tulage ko kukyakola oba oli amutegere ni wakolera emirimu gye kulira yege lwaki timwendeza nebaza imwe mwena abawagira wayi nebaza mwena abenda wayi nkyalire muko mwami ono mwami ono bamweta Barnabas Agunchi wow Barnabas Agunchi ni ba producer abamani mu Busoga era nga ono alina itafali ya amani no lyako sanadala okutumbula music wa Busoga okufaira neira music wa Busoga abantu balinga tibamuwuliranga n'abembya abebusoga ezira abaidi nga mulira bangoma eyo basiraji bamatanga bayemba nandingidi ai music owengoma omuntu yava natandika okuba engoma nakola studio abembi abasoga ne batandika okujja ne bayemba enemba ne difuluma ne tandika okuba mu Busoga ku radio ne Kampala obulya n'ebitundu ebindi n'omwami ono Barnabas Agunchi so ndi wano bambi twogereko kunaye ku music industry ya Busoga Uganda okusomozebwa okulimu ekintu kino bakitwairega saino baliwa era bajjawa nga we mbakubye ndi yazidi yosigira abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos ndi mu kibuga eky'idinda musite enungi eno bambi idinda lere nirira wawa olutindo obone ebitala main street yo nenirira ere ku town hall wa kasolo yo mutayende yali wanupo tidio bakali wanupo anyway nebyo aiti nebindese mwami Barnabas tusangire okubonako so okokobera abali tubona ku wayi media baye bakuwulira nga ati okube Barnabas Records bajete batya Ban Records Plus so ko bakubire ku maina guma ndi musanufino amaina ndete Barnabas Agunchi ayenga mu studio ntoko Ban Keys musere bisinga na ndete Ban oboyizo ko Barnabas ku ngoma reason being abantu balowooza ati nkuba music wa ngoma yenka na akanti kankyuse mwate bandete Ban Keys Ban Keys akola ebintu byendawulo akuba music yena oidatu akola music mu ngeri yona so ndi musada musoga omu actually ebusoga mboneka njogera mu luzungu obulungi naye ebusoga tini genzalwa ino ayenga ndi musada mu Lugwala azalibwa mu Busoga so Lugwala nkakati bwako okuba omusoga ate wemba Agunchi eri Agunchi omusoga wawulya ku Agunchi omusoga balugwala nabali wabo
omulugwala nabakuba obusaali abo tibalugwala omulugwala abaluwa okay so ebusoga oyingiramu otya ofa otya aluwa okwidda ebusoga n'okufuuka omusoga kuba abantu abasinga baidinga oli musoga nekituufu aluwa nze tyava aluwa kwidda busoga kufuuka musoga aye muzeeyi wange yava aluwa yada yasenga busoga oba daada azaala muzeeyi yasenga busoga yazaala muzeeyi ebusoga so twafuuka abasoga wawumu bugwe eri awo ku kyalo Bunalweni era ndi ambasada wa kyalo ekyo Bunalweni mabaale oidiwo naawe awatuufu awali amabaale awo n'ekyalo Amatendo najje naakolako ku emboozi ya muzeeyi muzibe akuba amabaale galuuyi wano muzeeyi muzibe gwe obona oyaba muzeeyi wange mwene actually ku kyalo tubaku n'abazeeyi abatuufu bwakuba oti oyo dadi wange namutwaire miliyoni namba wamukola bulungi ino bamweta muzeeyi banwa noyo najje namugema nga ali namwagana ku lusozi anina olusozi nga muzibe akolesa akayigo yeika nga yetwisa amabaale yaida yakuba nabo nembeera bambi yange maku nakanti kankole story ababuni ba YY media bona tibanduwayo wenabalaga batandika okuweza sente muzeeyi yafunanga miliyoni 8 eseredi gwaku yatereza kunumba amabaati biki nakolako ogwange kyewakola kya ekintu kirungi ino era musiimu ku bantu bonna abayibaire nga bayidanga bamuyambayamba ku mumbeera eyo so bino ebya music wabitandika otya bino music mboneka nze nali musical we nali ku isomero nali ndi mu MDD nga nkuba music ku isomero nali mu kubiwa ngoma era nali muzibu ino nali mu ngeri nangu nsobola kuba nali kasaata wa ku isomero nakubanga engoma abantu banumirwa then we malirizaawo nga maze okusoma nalowooza okukola emirimu nkole mulimo ki najja ku mutaxi bino babikoleranga bugweri nabikoleranga bugweri engoma nagikubiranga bugweri kuba nayi ku Bunalweni primary school ebugweri eyo ndidiyo waliwo omwami oba omukyala mulala kale mwami mukyala bamweta Nabiri ow'ebitundu ebibiri wali omwidi Nabiri oyo twazaananga naye omupiira nga ife ate tuyidi tuzaana na mwana omuwala azaana omupiira wayina n'okumwesala tisobola kumwesala nali fala ino mu biseera ebyo kuba nali nga nze natandika ebintu nga maze nekusoma kuba nali TD ngatwaidi ki ebintu ebiki ebyo Nabiri aliyo aye aliko amabeere yabaako kafwesi kakikazini pini yatonola yatamatu akufu ebuto nga mumweta Nabiri wakusomera bwambetanga ki buti yakyuka bamweta yeyeta Akimu bakuba n'ebitundu byekyamaanyi na Bibiliya TD bulungi wajjayo wamukebera nabibona okakasa ali na Bibiri nabibona aye nga owo Kidi yandaga kweza nafuna feelings ekikola nekyani kunze kyakikazi nekikola kuba akekisadaka aliko ekazira mu kituli yazaalira ki abaana alina abaana abe baani ndeka tune bitulese weni Nabireyo so otandika otya music ono so mbaide kulaga nti music wemba nvire eyo maze okusoma nalowooza nkole mulimo ki nalowooza nje kuba nali musaada mulungi mukubiwananga actually ngera tyali musaada ni musaada mukubiwananga mulungi so genda tandikira nakanti buti nkole ki nakakanje ntandike okuba keyboard nasitukawo natandika kuba mu churches agenda wulo natandika okuba mu churches agenda wulo nakuba churches nakuba mu churches wena kuba mu churches agenda wulo keyboard nakanti buti ntandise ki I thought najewa Misa Kisemakula wena jiwa Misa Kisemakula mu Kanu Records namwegayira nakanti muganda ngamba ensaba on training okuba ekintu kino yandikiririzaamu ya training natandika okwega production wenava naida natandika mu kibuga idinda mu kiseera ekyo yali akali ngaliku akali serebo oba yali ngamaani gaikamungo kuba mesake na abembi abali abamaani era akali serebo atenze ebiseera byendi kwogera kwawo nga Eagles teyogerekekako Eagles nga yakabi ino emirundi 10 so okuyingirawo oidi abantu okugema ku muntu naddala gwotaidi tikiba kyangu okujja wa Mesaki tiyakukalangukira mwana kikwewuunisa nti enaku dino nkuze
nafaanana muntu wundi nafaanana nga ino misaki mu kiseera ekyo najja okutuuka nga bakoba ati muganda wali ku luyaawo nga balowooza ati ndi muganda wa misaki by that time nali mufaanana livuga tontono awo nga zenze nasongoka olutwentyo kwegamba nga mufaananamu yena tiyankaluubirira yabona nga ali kwegesa muganda we yandegesa ekintu ekyo awe mutandikira bambi nkali n'omwami ono Barnabas Barnabas Agunchi owa Ban Records idinda gano mu kibuga ekikulu ekyebusaga we twagane ndi kumubuzabuzaako ku why media ntambula ebitundu ebitali bya nsambudala mu iwanga nga nkola emboozi edendawulo saawe no ndi mu music n'omu ku bantu abatumbwire music wa busoga nga aproducing enembe edaabembi era nga abembi babona abamaani ebusoga abakubire ku nemba Radio Simba yamukubira asaira amaka kulude masi omubede bamukubira abasoga twabaki mentolirasi kadabada mwabona lwemba lwa sisi mani matono sisi mani matono tisobola mukazi no olone yalukuba niyatambu ebirungo so ban ovuire Kampala owa mesa kisema kula akwegeisa idindo tandikirawa era lwaki tuwakuba nti isigale Kampala lwaki waidene busoga anti je nali nzalwa but nali nzalwa busoga we yabayinga ate oidi wobe waimwe oyine ngeje we yaza bulungi ino natandikira mbiko mu mwaka gwa 2009 nabe mbiko mu 2009 twabaawo nakuba byaloba ebyaloba nangire idinda ku kizimbe bakyeta by then bajetanga ekizimbe ekyo bavaawo kati saazi bakitola nawo natuuka nata studio yawo nabaawo omwaka gwali mulala awo naliwo n'omusumba gwe beta pastor Ibrahim yantola embiko yankuba ati muna by the kati mugenzi namukoba nti yakati don't kubirenge nanga ngo okubira wano akazimbe bayo kata silver touch abantu beira bakidi wano silver touch kabiranga ino cha tumuka ino ku mulembe gwa ono mwembi nani onali ku NBS ono aliwa Mike D biseere bya chairman so nabaawo nakubirawo olwava onaikira wansi mu kalibu natandika mu kalibu eyo nakuba endongo era awo nasisinkanira omwami gwebeta kadabada twakuba olwemba baleta nzira nusu twakubako embanzira nusu nga kadabada eziramu idi by then bamweta musiramu nga tumweta musiramu akuba obukalubu empola awo yaida musiramu akanika bulediyo bwe twakuba endongo yaifaawo nakuba olwemba lwa gayi bamweta Zexija Spand Loving Daddy balwetanga dunda kitu mu biseera ebyo byaira nakuba navaawo era nasembera mu kibuga nasembera najja kukayina emu wano mu tawuni nakola olwavaawo nasibira wendi olwemba kiro wakuba yali breakthrough yo abantu bakutegera ati ban ali mu idinda afuuse ensonga lwemba kiro wakubira omwembi ne batandika okuwira olwembo olwo ne baluwulira obaolyawo busoga ni Uganda yayona abandi ku nsi lindi edokulya breakthrough yange yali ya mugenzi mulekezi nzira nusu mulekezi sisi mani matono olwembolo lwine engeri gye lwakola buli muntu ija kyewuunya zena ate ekikwewuunyisa ekintu ekinakola tukitaamu bwongo it was just a joke twagandika obuntu nakuba ebigambo ebibula twagayita ebigambo in just mudakiika nga 3 ng'olwemba tulute ate yali akola ku radio nga taluposhinga olwemba lwafuuka ekizibu kadabada yena yazuuka yakati zena gene embayo kumpengera ekola etya
yena yataamu awo empengere yona yafuuka ekizibu abakazi mpengere yali yakamala mpengere ati abaana baffe bootuuka mu byalo eyo babeeta abadongole gwe bagwawo wano nasooka n'abafuutira mona tisobola kwidukira lwembala baida nalwo ayene embaawo tibisoboka oba tikisoboka ayinza n'okuba oyajja okuyida nga tukoze yene embedindi awo kuba abo abaana bayida nga bakola hiiti donka nga takola lwembala alikakolayo nga buli lwakola balina ebigambo biyaka mu bantu webayinga ebigambo bya buliido mu kubyogera aye nga okubita mu ndongo kyandawulo muku baata ebigambo mu ndongo nga byandawulo so baata ebintu mu ndongo ebyendawulo ebintu byatandika okulumira abantu awo looya simba yeda namukolera awo awo mentoneda asiba ayika simba amukolera kuki simba namukolera kayemba baketa asaanira amaka kyensobola okubeera kiri kintu kirala woba ng'onaabamu embi waida mwidinda nga tokolanga ku na band records ekitegeeza weerimba amazima matuufu ntera okuba abantu nti if waida mwidinda notayida ku band records oba toyidye mwidinda ng'olwemba lwa busoga lukuba nti waida mu Uganda notayida ku mwidinda enina ya Uganda oba ojusibibwa kati ni wano olikwenda kubamu embi first come to band records waba ku kyokola nayo oli waidemba okujja awandi bano tabanga oli kwesoma mbeti kwesoma ndogera amazima kati noneeza kuba embi bona abaliwo mu Uganda wano atakolanga kuninza aliga nekyo ayinajja okubona onakutegera eno ngaotandisa okuba engoma ed'amaani nga nabebi batandise okuwa credit baaniko n'endongo gikuba kodi biki tikoze ekyo kyonka kuba tikomyeku ekyo kyonka nkoze ebintu bingi ndegeise ba producers mostly percentage yeno neri mwidinda wano apart from like babiri basatu ninza aba plant nze mujinja ano tibaire muntu akotwegera kirabo cha music nkoberawo kati di mai tuyongereko walinuma endongo yali yeremye wano ki ekyagigemyawo ekyagigemyayo magic ki wakolesa sawa wendi kwogera ono mwembi ali kuba bamweta wikidiki era mwembi wange n'abantu bensinza okubira endongo era we namaliza anonda kwogera naye mukobera ebijja mu maiso oba irombozi ekibuuzo so wali mukusooka lwaki ebintu byali biremye magic ki yewakolesa okukyusa endongo abandi batandika ene balitandika okugemayo magic yenka yali yakuba nti nalinzira mutima gw'abasoga abasoga balina omutima ogw'okweyiza einuma beene na beene so nze bwenatuuka nali mpushinga ekintu mu maiso ng'era tireme saidi ewendi kati buli muntu ku nsi wakola ekintu ayenda kukyesigaliza yenka ng'alowooza nti ye wanakyesigaliza tibaida kukimwibaku whereby katonda yatonda omuntu iwe olwali woba olikola YY media nga nze ndikola band media ebintu ebyo biba byandawulo biba bintu birala aye iwe content wo mulala nze content wange mulala ekyo nekiremya abantu zera mukutandika baali bali kunemesa era tanga abanemesa bene basoga nga nabankuba amaji bankuba amaji abandi bakoba ngati yazidiremeraku okutuusa gano wendi kabi yabankubanga amaji butusaye no batandika bali kubona bakubira amasimu twenda kutuyambaku tukole idagala kandi kukobere eidagala lyonkolo ekibuzo kyombuza kyali kiti okuyida mu kyona kino wekiri mu kigambo kulemeraku buli muntu alemeraku atuuka ku kyatuukako era buli wokoma okulemeraku n'abaire akuwalana akweyungaku so mbaire nsaba iwe ninze tulemereku abatuwalana batweyungeko nga bangi liguma tunamala kubana era munsi muno wegebezira muntu akuwalana ate tojja mu maiso olina okufuna omuntu akuchallenginga gwe bakuchallenginga ojja mu maiso batakuchallenginga singa tunakuwana why media neyakabi nesinga wafunayo ngezeyo muntu akoba ati kati bawana abatuposhinga nze batabatantegeranga ntambula nimbalo gyona ngolakwe why tiniwe nkubona wajja mu mayuge waba ni mu Kampala bakwe ninze mwene kama speech mbaire nkusinga obwa serebu ayina kunoonyaku era nkukeberaku nakwati nkebere ku kirenzi kino mwanange ekituuseewa ekitegeeza nti olina itafaayo lyozimbye ayinga niba nange abampaire amaani bali okubana mwebale kumpa amaani babaani mbubona beba banfollowinga nga TD kirungi baani kale bambi tukajja amaiso bambi n'emboozi ey'omwami ono baani akuba engoma baproducer abakabi nga wakoba ekituufu talimbye waida mu busoga notatuka kuwa baani oba twayidi kyoyenda oyenda okutandika okuba music oba okwemba okufulumya engobe yakabi
lirimu ku studios gye twidye edakabi wano mwami agityama mu mwene ng'omusanyusa n'akutyamiramu ati nze kyenkwenda ku embaire oli wakabi okuba omunolo omunolo butigo gwontegeera kwaye kabi yabantegeera mu ngeri eyindi bona bantegeera ku munolo wano okuba benkuba n'amazima nkuba ate bakobere nti ni studio yonkeetagwa mona studio digwira abantu bazimbye amastudio gagwaira tiva ku kibuga tigwa nongera kutereza studio nongera kuleta sound card dakabi nongera kutamu sound yesinga nongera kukola studio nga nesinga kuba na sound nungi abembi abasoga nadabo singo okolera music obaga inotya mbona amaji manji bekuba amaji entalo dai batibali twala paka mu studio wo mona abembi abasoga abantu bazibu ebiseera ebyo baali bamezeeku baali zena bamezeeku oidi nze kyendi kubembi abasoga nti niwo sirike ino wakiri akutakula era okole ki oyogere era baali batuse bamezeekuku aye nze ndina ekintu kirala kyenayega okusirika kintu kikulu omuntu asirike tosobola kumuwangula Luzi Alafati yes. Presenter omu ku radio ya Busoga tujja kweka nomu ku bantu abatumbwire music wa Busoga jatandikira iganga mukwano gwange on personal level tuwaya kuba tubya media ayambye ina abantu akubene mbade iwere diedine died lobye aye ba twaliga ku kivulo ekya Busogana Alafati yawo omwana omukiso omwana omusoga okwemba yamuwa omukisaido oyembe tiyali na kulisti yayemba olwamala okuyemba ekyandibaire nga amwebaza kaye olwaire inuma back stage yatandika kumukalakata ate iwe nkuliku n'ensaalwa eyo tuyida kwetwala mulaga baba otalo lwali eyo so kyendiko banti abasoga tebategerekeka ayiga lwaki okola ekyo bw'oba ogayira omuntu okwemba mu opportunity ayembe tomwogera bubi ntimbu ono omwembi bamukoba ati wonaninira Alafati Serebo bajja kukwogera kwino bengo manikwa n'abatakwidi bakole ki bakutegeere so mwene yenda yenambu bino bya Bobby Chameleone entalo daibwedo yenambu atandika okulwana eyo n'endowooza y'abaana gye balowooza nti womala okulipira omunene oba ojja kuwangula sometimes okay twikirize nti buli muntu omukisa gw'embuzi tino omukisa gw'embwa oba omukisa gw'embwa tino gw'embuzi embwa esobola okubita mu malagala ay'embuzi bakubankube kuwe bejagalya so wobanga olipiira omuntu oyo nooni ekiyiraku either ogwa oba owangula ban keys akusomozebwa ki okuli mu okufulumikiza abaana abasoga enemba kwoli kufuna kisente baleeta bazira ki kyensobola okukobera nti abaana abasoga enaku dino beeze bategere kye beta music nikyayeyira ife twabonaabonanga omwana edda yakusasula emitwalo 2 kabiye ebiri okuleeta ebiri egindi nga mwayikirizaganya nti olireeta emitwalo 2 olw'emboni woosula nalwo wambala wakooti lwakitirumu wabeda walumuwa bwe oti kamuwaje olikutegeera saadi n'abaana bategeere kibeta music omwana omukoba oti olw'embala emitwalo 4 yakati beka nkuwa 3 wakooti emuna musoga munange ko tukole mu ngeri ng'eyo okola olw'emba kikutwalira ibanga ki okola olw'emba lwenga alikwenda omukolere olw'emba awo nsobola okwida nakola olw'emba nagolola nalekanga okujja kuletinga bweditinge oba nakolala oba alinakwira muna eyira tekinologi yajja wala kati eyira okukola olw'emba kyatwalanga wiiki ng'abantu basettinga endongo yasettinga kiro yasettinga kire right now kasooka tutuuke wano omaze okumpa nkubye traka buli kintu kiweire otalimu amaloboozi ekiyiraku nze mba ndi kujja kumikisinga lw'emba olwo ekitegeeza nti enaku 2 dimala okuwa olw'emba lwo ng'ate lulungi ino aye tulina abembi batubitirire ku enaku dino aveere ng'alowooza ati aidye kwemba mu kusho atuuka mu studio ati yangu kumwenda awo nze ndi kujja kwemba kumwenda awo atuuka yakukubira esimu ati aja amaloboozi gano gaikubula mukuku gaikubula kwegamba supiidi gyakukozeisa iwe obaire kunyabwire ki okulowooza okola amaloboozi ge nga wagenda atuyitira akatale abantu taipu eyo nakuta ku bugubugu ng'abitirira ate twenda akasente munange wakooti beka musaage abugema awo ze nange mbegale lwakuba twenda akasente ate ye nayikwenda lw'emba lwe aye okukubira omuntu olemanirwa lwakabi osinzira ku sente oba yo jasika oba kitone kya muntu wena weesanga lugemyeyo olw'emba olwakabi nze niweezera alwidi ayi katonda nalwidi olw'emba olwakabi
olwemba osobola okukuba nti olwemba nolyosinga mwalutaku obwongo mwalutaku buli kintu mwalulowoleza mwaluta mu bantu bakola kati nolwemba lwamabere mulikusagirira nga mulowooza mulikusaagasaaga nolukola Eddie Kenzo olwemba lubeta city ya loss lweyatandika okukwemba stamina yaida wa mu studio ng'asanga ekigoma kiri kuba yakoba ati banange ekigoma kyonga kirungi nti kitya nti nze sitamina ati sitamina nga batamu sitamina nga batamu vasi itamu awo isatu awo nga batambula bayira wale munange mudakiika ntono nti olwemba lwabitirira kaibaira mu studio tuterezeemu okoko kino kibayi kibulamu okoko ngaya ensi eri kwenda lulero bakoze eki lwebakoze so tosobola kutereeza lwemba tosobola kulowooleza lwemba alowooza olwemba bwemeta katonda yenka nasobola okola ekirungi nensonga lwaki abembi abasoga abandi batandise okujja mu Illuminati azirayo munawo bawulira nzembe eyo nabo bayogera mbu ebintu biriyo waliwo yaida mu kivulu ku lonchi yaida n'omusamiza ku stage ng'ali kunwa emindi wayi ndikwenda akobera ekintu kirala nenda kubuusa bembi basoga ni Uganda yona nti ezira kigambo kibeta Illuminati buli wobaamu n'essente bakweta Illuminati olwaleero wayi watandika ng'oli munaku wevugira kagaali wonaavuga emmotoka enirira bajakaati yayingira mu Illuminati n'ekigambo ekiri awo ekikolebwa ku muntu akozeemu buli wookola mufuuka Illuminati aye eirogo liriyo omuntu gwebange ayinza okuba yaje yafuna eirogo bamukuba ati kana akadagala kanaane nze nanda kubeere nga nkufuugira emindi oyembe ekyo nzira buzibu nakyo kisoboka tukajja amaiso bambi ni Bunny Keys producer wakabi omu ku baproducer bange ab'amaanyi gano ebusoga zena bambi mwenuminkirizamu olwa engeri yavaayo n'akyusa ekintu wano mu busoga so mukwemba abaana ab'obuwala kinga tebali kufumuka ino ng'abalenzi abaana b'obuwala wano ekireesa obuzibu kintu kirala bandi baire batutumuka tulina obuzibu obulala nti buli muwala avaayo afuna manager ate waafuna manager tamanaginga music amanaginga yena kati ate buli bamanaginga yena otegeeza ki gabaga ekisinga amaani kyengeza kutegeeza niki nti bava mu music bayira mu laavu kati ate ebintu ebiri wabaga ekisinga amaani so ekisinga amaani kiwangula kinnaakyo so bajja okola ati nga laavu ewangwire music nga kaliya ya music egwire era ekyo ntero kikoba abaana bawala nti toyikirizanga musaada ali kutaamu misitwalo ebiri kukulambaalaku ngaakulambaalaku aisa ekirabo kyo kya music pagano olega abanga aterewa akakwakulizo musaga akoba ati ekitabo awo kikuweesa engaba so nze tirowooza nti kibi anti kati abawala abasobola okuwangula ekintu ekyo kifuula bizinensi wategeera nti guno omulimu ngulimu ayina etunda nti ono omusaada ekimutendusaako ali kuwungula ku music ali kuwungula kumpa music sente denfunamu ni music wategeera nti oli kwetunda olambaala wategeera nga kintu kyemulikola it is music kaliya ayibo ekizibu beerabira batamu yalambala nono nga yayimulaavu kabiri kaite oba mulaavu ekintu okiise kyokuba bituufu ebibakoba nti manager wajja n'omuwala oba okumutwala okupafominga kusyo ebiseera ebyobwire basobola oluisi basula mu luumu ndala ti oluisi basula mu luumu ndala iwoloza basulaga kube ne wa mukazi watuuka yoncho basulaga n'emotoka etaikiriza mu muntu gundi muti atyamu muje na mwembi bavuga ge bamala kusaa mwenda awo era bavuga bayira tasula mukazi we ewa mukazi we ayira kuncho aba yasuzeega amekyova bona abagalagala abo baselebrity bakowa ku tweetinga nankani STI anti kati batendukibwako abasaada bebatetegekeire omusaada ava buveere ali wa mukazi weere eryendwa ire yagireta yagiwoono kwegamba abawala balina obuzibu bw'amaani ino ni mu Kampala mwene mwoli kuba na mu Kampala abembi abasaada n'abangi lwakuba Kampala nene era bwe mbwene ku abagala abo abalimu naabo era ni mwidinda abawala abalimu naabo tikiri wano wonka aliwo omugala omwembi yafuna namba yange yankubira isimu najja okubona nga engeri yayikwogeramu nategeeza nti ono oba oli awo byendowooza tibyaliku wayi nenda kubonaku nenda ndogere kunige bambi wenere iganga njakwaganawa bityo TD baana abawo wenalambala biki nakandi kalona ayenda kufunga emyaka botongo aye ate nze tubigiiraku ebyo tobigiiraku ayo wabigiiraku era tubita ku muzindaalo nga guno oba eyo wabigiira kumpola bani nga iwe
okemebwa mu byabakazi nadaba n'abaana bayidda mu studio abawala ki oba kuba oba kansolinga ewange nakolawo ekintu kirala ekinamba mu kintu kyona kyona ewange waliwo kamera ewange waba open era studio yange buli konkona waliwo nendabirwamu n'owokulu yabona munda weba nti yeningira n'omuntu mulobo otubona era kamera Donald badiri tubona so ewange wazira bwenzi n'abaana benkola nabo bakiidi woba n'omuwala gwegombye gemoti mubone we muja nina amateeka ewange studio yange tebaamu mwenge woba oli kwenda kunwa mwenge gyogunwe studio yange tene bwamusigala oba enjaga woba oli kwenda ng'okuba oti woba oli mwembi enjaga nekuwa vibe ida nayo ku mutwe nze nzira buzibu. Okay, so we now biki byofunye mu mulimo guno ogwo kukubira abantu engoma producingira abayimbi kikyofunye mu kusofa ngotwele ku kire kyabakazi nti ofunye mwina abakazi kyofu okonka otisana kumisia ofunye muki abato kinkobye ndi kubayira kaisa bona bayikuwulira nzaye linka kwogera ku kyabakazi era nekyabakazi mbizo kyogera ku kubeera munye mukazi gwendina namutola mu ndongo we abayi nti mukazi wange it is out of music, out of church jiyansanga nga nkuba music, that means music mufunyemu ni mukanisa ebo bwenzi ateba bwenzi ayeba also okufunayo omuntu omwagalwa tumuyagalira wanga pastor amaze okwogera biki wamalizo osoka mwino timu zemunanze mba nsaba nti walifumbiye yakati akisoboka ensobola ofumba ajaye pastor mwabyogerako wakati matayo ine erobera obwenzi anti matayo ina weberobera obwenzi erobera obwenzi ayiterobera bewasa terobera bewasa obuniri mu butafuta okutuukiriza ebyo byemwenda matayo ina mutidi wewe gitwire ayenze byensoma ndi bikiriza bani ofunye mu kuki okobera nti nina amaka nina emmotoka etali ndala nina amataka waliko ntegeera ndina emirimu kuba omulimo gwange gwo bayidiwe guli aye ndina emirimu gye batadde yegiri webaye nga jingiza era dinambye ate ekintu ekisinga byona ndina ekitiibwa nti nambiwa okufuna ekitiibwa okuba kuwentuuka okuba kwawo abantu ab'omugaso okunsinkana era zena n'abasinkana twaba kubye tuwongera baiso out of music ab'omugaso n'abaliwa ndi wa mugaso abantu b'omugaso n'omuntu akwongeraku so iwe olwaliro gwoba onongeraku wete mu b'omugaso woba ontoolaku toli wa mugaso. Okay, so abakwenda bakufuna batya omuntu anendo nze nina namba y'esimu nteragaba namba ndala oba olisinga banamba ibiri woba oli kwenda okuproducinga olwemba ntera okuproducinga ku 0702 61 62 90 oba 0776 33 50 19 oba ojja ku handles edendawulo ku YouTube Bankeys onfuna akunamba edayi akwenda byalavu dona omwikirizo di kubako kyoyenda kyona kyona obitakweyo enamba ninza asengedda mu bidye nze ndiwo okusengedda mu kyonkoba ayenze buli kyoyenda niwo banga oyenda kuba nze okuloga nze gembanga tikisobola ndako nti ebe ekyo nkusindikira nti wayi mu byokuloga nabitegeera ndi kuloga maadi era oba ndi kuloga maadi galiwo kati abalina ebivulu saawa dino abo saawa oyinza okubayambako. Okay, bo bakati bwoko bambi abanumirwa byokola era ababirengeyo nga bakwenda okuwuliza ebikuvaamu oba oliawo nze kyensobola okuba kiri kintu kirala nsobola okusindika obubaka eri omuntu yena yena ayenda okola olwemba nti band record sindigule ida tukole music ate tetukoma ku music yenka ida tukuzimbe mu kirabo kya music oje wala ofune ku sente ng'osukulimeku ekindi kyensobola okukoba nti eno gibeta YY media osobola okusubscribinga era okuzimba kyebeta tiimu ejo okutwongerayo wala ino okuba buli tuba family nga Y media kijja kutupushinga momo weno tegere ni mama wategere tubenga tusobola okutaasa abantu bangi abali mu buzibu. YY yeba yolisigira yazidi media yolisigira yazidi media era nayenda kutandika kintu kyange zena nako okunkozesa nga zera nenda mbeeko ku boss abusale zera ninze boss era sebo batakulimbwa bali kukozesa ali kunkozesa abazongo aba bali kubona abo era n'otatayo bakubanda ati lwaki toli kutayo waliwo yanko je mukyaba mweta naisanga Jacqueline yakaya ati yazidi lero ngati kubona kubandulira okutayo emboza ati naisanga tampa wa center ati ka transport jolo ni amawulire aya amanda
anti awutegeera nti bakukozesa ozira ngeri gyowona ng'ofiire. Ekisemba ibani ekisembayo kyensobola okubakobera nti nze ni musaada musoga omulungi era ayenda Katonda omusaada omulokole ali mu Katonda munda mule. Kikyensobola okuba nti Yesu mwende ino kuba Yesu yayenda abaana be mwendere irala. Yesu yebakomerera oyo gwe bakomera yava ku musalaba yambala yaleka ku balaba kale bali kuba kwa wa media babaire okubambi Ono ni Barnabas Agunchi Ban Keys wa Ban Records yakabiwa na idinda lero mfisa okukaire bambi nakanti kanje ndogereko konaye aina ebintu ebindi byakola ebyakyete byatabakobaire ayamba abantu nga akozesa channel ye bajeta Ban Media ayamba abantu bambi zakaito bango yamba abantu nkunonya twayogerako okubambi tijja kusirika gano abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos abayenda interview mwena bambi kino ekintu kyemwe tichange just okuba ku number de fededa YY Media oba just always aka WhatsApp abatagaliza jaga 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 nakowa abantu abatendeza lwaki timwendeza kona bani bakube